خبات و خدمت کرنه که با خبات و خدمت وانستر من بنا حاکم هم سکنه که بری خاصی امیجه این دو شکلی سورونی من مسئول بود عالم که اسلام دبی که جبو خاطر انسان نخنج انسان نباش اهل فتنه و اهل افساد که ببن حاکم انسان خنج و باش اشکی نکن مال آخرین یتکرگت کرد یعنی قبل که مال آخرین و خبات و خدمت نکن او يتجك جور او بن حاكم او قازان في يتجك جبري قاسيج بو خاطرك ام نبن سورني جرب قان جلس النبي ان ازندا قان ديوانا جرب خدمت خباتنا باش بيستو ارجابا كنا او بكن او بن حاكم ويغابي ام سورني لا المسؤول دورا آيات الكريمة بكي وساج عذاب كي بترسن جابا كويرة صادجة إصابة الظلمة بتنيناكي ونش تنبوان ده أبي إصابة بيجي وانا وش بكن شما جبوا كوي بربا كنا كده جابا عذاب وره أبي إصابة بيجي وش نوي عذاب ده ونهنا جبروي قاسي جرا أم مجادلة خور çünkü أم مجادلة جي امتحانه جي يا kazanç kirne ya jibunmak kirne yani yar ve dünyayı insana xabat ke hizmet ke ahirete kazanç ke imar ke ya jigava xabat hizmet ne ke şibke bir deranı kıyt ke